Čas je za iti v knjižnico, pa pol na morje. Ja, tako ne smej se si lepo. Tle naj bi imel, ne? Tako kot te. Bo tole, zadnji teden bo treba se s tem ukvarjati. Ful je veliko. Straight from the top of the dome, as the everybody, 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 everybody. I've noticed you around. I find you very attractive. Would you? I find you very attractive. Would you go to bed with me? Yeah. Would you? Kaj, držи povej! Kaj, moj? Kaj? Would you go to bed with me? Ma ne! Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. Se greš kopat? Ja, bom šla. Malo je mrzlo, ampak bom šla. Pričakoval sem na čisto, vodljivo morje. Vidi se mivka. Ni mi jasno zakaj. A jo je dež? Na listice. Kaj z roko, ne vem kaj z roko. In kako me. Film prek sonca se film kanalizira v nove slike. Ta bo dobra. Moraš se pogovarjati s soncem. Pride sonce. A lahko samo malo bolj žarke daješ tam, da ni meni. Se vem, da si v krogu in da, ampak daj potrudi se. Jaz sem se pravala. Da vidimo to. Ja, za kamero pa vse. Elegantno kot vedno bom šla. Res grem, zdaj pa res. A ni mraz? Vidim, da se mi je težko sprostiti zdaj. Ker je treba za razstavo slikati. Zdaj te preskoki, prehodi. Zdaj že nisem, to je tretji dan, ko ne ustvarjam. In me malo to. Praska me to. Srbi me, ne praska.
Would you go morje with me? Ja. A daj no. Odvada sem se mrzla. To me res, ker sem kašljam in to me skrbi. A veš, da bi drugače šel? Jaz takoj grem. Umrzla. Sem mrzli človek. In to mene žena plava. In to plava, kot da je v juli. Mislim, voda je topla. Voda ni topla. Ja, ful jaz ustvarjam, ne slike. Za razstavo je vlog, a le kaj delam. Kopam sem vlog. O, pa res je nice! Fuj! Sprej mi haring. Nikoli ti ni mrzlo. Zdaj imamo enega Martinčka, ki je kar Martin, no. Koliko je velik. Nekako mu srce dela. Ob strani tam, na desni strani, nekaj utripa tako. In na levo. Naj uživa. Haring grill. Haring jopa, to je haring jopa. Jaz to jopo kličem haring jopa in zdaj je to haring grill. Malo mora biti topica. Probaj tako, tako teže. Ja. Fige. Šta sad, a? Konec. Konec. Zdaj treba iti tako. Pasal mi je to ležati. To ležanje mi je pasalo. Tudi voda mi je pasala. Vidno greva na konec sveta. To je konec sveta, ker so oni ptiki. Oni so tukaj, počivajo. Vidite, kako oni tle, kada imajo nek zbor. Kada so se zmenili. Ob 5 se dobimo na unih kamnih tam. Hočemo na sindikalni izlet. Pa se bo seksal. Reka še nek pomoček tam. Oba. Tole je pa nevarno tako. Ne veš, kaj narediti. Mikati in preveč. Kaj je to, gol? Tle včasih je bilo nogometno igrišče. To strelaš iz vode, ne? Strelam jih jaz s temi bednimi forami.
vedno strah, to ni nek... Pa gremo raziskovati. Ne. Neka podrtija tle. Živjo? Je kdo tukaj? To je nek oder bil tle. Veš, koliko je drugač dober. Prid. This is so nice. Zakaj to ne deluje? Wow. Kjer zanimiv plac je to. Kjera tišina je tle. Kaj je to bilo? Moram pogledati od zunaj. Tam se nekaj sliši. Miške, a ste vi? Miškice? Kazino, glej ga. Ruleta. Ja, se res, Kazino Soleil. Kaj ostane od enega kazinoja? Jaz moram iti na ta stage. To je must. Dobrodošle v Kazino Soleil. Danes z nami Admir. Predstavil bo nekaj. Predstavil bo svoje slike v kazinoju. Nekaj računi, Kazino Umag. Odpremnica, dostavnica. To pa je res propadlo ko Jugoslavija. To so neki avtomati. Nekaj ćete biti gas. Baju. Tle se ne da. Tle se da. Koliko stekla. Urška! Tukaj! A? Ja. Drugač kar zabavno meni. Ja, Kazino je not bil. Zakaj? Jaz nisem nikoli bil v Kazino v življenju. Oj? Mraz. Ja, mraz. Zmrzani. Ja, ko smo Lacni. mogli čakati sonce zahod. Lačni, zmrznjeni. To je res težko je ne sebe gledati skozi. Ja, ker je pač lepo. Falling in love. Falling in love with... Izlet. Kje si izginila ti? Najin izlet se končuje v Kopru, kot vedno. Ja, spet je. Ja, sam to, update za... Ko se umikaš zdaj? To je to današnje. Zdaj sam še voziš se domov in spiš.